What prayer provides. So there are 8 things that I will share with you tonight. What prayer provides. Anat maitid iti kararag. Number 1, prayer provides protection. Prayer provides protection. Proverbs or Psalms chapter 16 verse 1. Psalms chapter 16 verse number 1. Kastiti ko natin ang santuan nga surat. Psalm 16 verse 1. Nagsaya atin kakabsat. Pagtalian na idenak o Diyos, taken ka agkamangag. Preserve me, O God, for in Thee do I put my trust. Kararag daytoy iti maysa nga tao, maysa nga anak ti Diyos, nga marikna nagakabsat, nga dadadagiti banbanag ken elemento, nga kasla potensyal, nga mangdadael, mangperdi, ken mangpakapoy ken kuana, ket ti kararag na, preserve me, O God. Amin tayo kakabsat, masapul tayo dayta. Panang preserve iti Apo. Because ti biag tayo, ado dagiti elemento, forces from the enemy, evil forces, nga mangdadael, mangperdi, ken mangpakapoy kada tayo kakabsat. That is why we need to pray, because prayer provides protection. Not only physical protection, but spiritual protection. Hante makita ti kabusor tayo kakabsat, agtrab-trabaho, feeling mo ita, successful ka, ngam ni Satanas busy, nga aramid ti pangdadaulan naken ka. Isu nga kararag kakabsat iti mangbakod kada tayo. Sursurwan tay nga kararag nga ti prayer tayo, ti ramen na ket Apo, bakudan na kami. Proteheran na kami. Prayer provides emotional protection. Whether we like it or not, once nga natira tayo emotionally, kakabsat, dakkel iti epekto na kada tayo. So let us pray for that. Not only that, but financial protection. Dagiti investments, negosyo, mulmula, kanda dumapay kakabsat, let us ask God to protect us. Prayer provides protection. Number 2, prayer provides purpose. Purpose. Ti kaya na sa unti purpose kakabsat, rason nga agserbi, ken agpatpatuloy, iti pa nagserbi iti Apo. Sino kada kayo ti maupayen, ken makapampanunuten, nga agkwiten kakabsat, gaputawang mapanunot mon, nga matibay, nga rason, nga agpatpatuloy ka. Amom ti aramidem, kararag. Ti panagkararag kakabsat, ket itdennaken ka, iti rason, ngagpatpatuloy ngagserbi iti Apo. Romans 12:12. Romans 12:12. The Bible says, rejoicing in hope. Ti rason nga agrag-o ka ket ana, namnama, patient in tribulation. Amuyo ti tribulation wano rigat, sino kada kayo ti agdama nga adda pa karigatan na? Madama nga marigrigatan. Amum no adda pa karigrigatan, ket narigat ti paspasarem ita, umay ti panag-give up, panakaupay. Ket kunam, jakon kaya, jakon kayat. Jakon kaya, kasi kasla powerless ka eh. Nadagdagsan mo tan kala, DJ rigat, hamukayan. So ako na, jakon kaya. Kat gapot hamon kaya, ag-give up, jerik na mo kat kunam, jakon kayat. Gapo ka, digito yung pakarigatan, tribulation. So, deti rigat mo, ikan nakatirason nga give up. Ikan nakatirason nga agsarak iti sabali nga aspeto nga mangted king ka iti kasla lusot ti panagbiag. Kayat mon detay sumabali, kayat mon iti agatras, kayat
hamot ka ti agatras nga di mong kayat ti agbiag. Kayat mo lata ti agbiag, ngam kayat mo di sabalin nga opsyon ti biag. Hamo kayatan ti ministry. Hamo kayatan ti agserbi ti Apo. Hamo kayatan ti umay makigimong. Hamo kayatan nga aramiden, di aramiden, nga para iti Apo, gaputa DJ Rigat, agsarak kan ti sabaling nga opsyon ti panagbiag. Hangkag give up ti panagbiag, nga mag-give up kan ti panagserbi ti Apo, kat agsarak kan ti sabaling nga opsyon ti biag. Kat kunam agsubli akong ti lubong. Inakon ka digiti barkada. Panawa kun iti trabaho ti Apo, jakon kaya ti agserbi ti Apo. Ngam padasam man pelang ti agkararag. Kasaritam man pelang ti Apo. Ibagam man pelang ibuksilan nga yebkas ti Apo. Dayta nga pakaupayan tariktam, kat amum ti mapasamak. Ti panagkararag, babaan ti panagkararag, ti Diyos, ikan na ka itinadagdagsen nga rason nga agpatpatuloy. So ako na continuing instant in prayer. Agtultuloy ka iti panagkararag. Tati panagkararag kakabsat. Isu ti mangted king ka ti kankanayon nga inspirasyon kan rason nga agpatpatuloy iti panagserbim iti Apo. Oh. Isu nga no ti maysa nga Kristiyano ket biglalatan nga agquit. Biglalatan nga dete mapanan ti sabaling nga opsyon. No sabaling nga opsyon ko nam, haanan nga ti panang ibaklay ti krus. Hanang kayat nga ibaklay ti krus. Hanang kayatan ti ministry kakabsat. Hanang kayatan ti agserbi ti Apo. Sabaling nga opsyon. Ibaba na di jayan, kat sabaling nga krus ti baklayan nan. Ag-give upon kakabsat. Oh, anang arot ti aramidem. Anang tulbag kakabsat. Kararag. So ti kararag kakabsat, it provides purpose. Ikan na kati rason ngagpatpatuloy. Rason ngag soul winning. Rason nga di pa nag soul winning mo, ammom kakabsat ngagbunga. Gaputa inkarkararag mo. Not only prayer provides protection, not only prayer provides purpose, but prayer provides power. Prayer provides power. Anat power kakabsat? Bilig. Kabailan. Ti bilig ken kabailan, ti dapat nga pangipanantay nga konteksto kakabsat, ket struggles. Kasi, ti pakausaran ti bilig kakabsat, ti pakausaran de ti power, ket ijay aspeto nga adda digiti banag nga masapol nga overcome ti biag mo, nga hamukaya iti sarilim laeng. That's when you need the power of God. Kasta kakabsat, no power ko na tayo, ado kaming kada tayo, power, kaslang detay, hantay maawatan, hantay may simplify, di panunot tayo, anya detay power. Ti power kakabsat, kat ikabil tayo, iti usapin, nga adda di kita'y bambanag, nga masapol, overcome ti biyag, tapno agbalegi ka, agsucceed ka, tahan na katinawag ti Apo, nga agfail. God did not call you to fail. God called you to succeed. Ngem adu digiti banag kakabsat, nga mangpakapoy forces, nga mangpakapoy ken ka, ken banbanag nga isut manghinder ken ka, nga hamukaya, nga overcomen, iti sarilim laeng. Masapol mo ti power nga gapukan na po Diyos, so that through that power, you can overcome, ket ma-break, maikat, mauksot, kakabsat, mapugpugsat, digiti nga puwersa, nga manggawgawid ken kano anyaman digita kakabsat. Mabaling nga, the weakness nga mo kaya nga overcomen. Nga deti nga weakness mo, kat isot ka na yun nga rason na, nga mapunpundi ka. Alisto ka nga mapundi. By the way, amo ni Satanas kakabsat, iti pangpundyan na kada tayo. Tiraan na lang ta weakness mo. Ibagakin ka, nasaya at panagdingag mo ita. Ngam kalpasan daytoy sigurado nga maisalang ka manan iti sitwasyon nga matira di weakness mo, mapundi kan tumanan. Kasano nga rod pa'y kakabsat na Christian life deta? Pundido a Kristiyano, patay sindi. No adayan ti gimo, agdengdengag ti preaching, nakarimrimat, sindi. Tuno agawid, pundi. No adati kapilya, nakasindi. Tuno agawid, pundi. Oh, naimbag pa dito yung missionary tayo, tangad-tangad ka, kapsat maawatan nan sa. See, Pastor, what I'm saying is, Satan knows your weakness.
Oh, and he can cause you to pundi. Ano English na pundi ka, saan? Ha? Nana? To? Bigsaan dyan, jak mawatan. Diyan ka mo English na pundi. Oo. Just like a lamp, just like an electric light. It can get busted. So, some Christians get busted along the way. They come to church, they're very alive, they're revived. But when they go home, they get busted. Same, time and again. Kat ko nam tibagim apo. Kasanong kata nga ma-overcome ko, di gito'y apo. Kararag kakabsat. Ikararag mo ti apo. Dawatom nga ti apo, tulungan na ka to overcome all of these things that can cause you to get busted all the time. Because if you get busted, nuk anayong ka lang nga mapundi kakabsat, how can you go? How can you grow? How can you glow? O, di ba kakabsat? If you get busted every now and then, ulit, how can you go with the message of Jesus? How can you grow? How can you glow? Awan, kitam tarupa ta kaabay mo, kakabsat. Ephesians 1:19. Ano hustod ako na kakabsat? Oh, ma-identify yung mutlat biyagyo, di kita aspeto nga dete isot pakakuan yung asigot, pakaupayan yung kakabsat. Ephesians 1:19. And what is the exceeding greatness of His power toward us who believe? You see, listen to me. If you are a believer of Jesus Christ, there is an available power from God that you can tap your life into. Mabali mo nga itap di biyag mo sa jay kakabsat, tap nun, habang nga dakatirabaw iti daga, you live with the power of Christ's resurrection. Dito ti message tayo, di Domingo kakabsat. Agbiag ka, nga ti agmanifest kan ka, kat saan nga ti ipapatay ni Kristo, ti rason nga natay. No di ka ti makita kan ka, di jay power of His resurrection. Nga, makita da kakabsat, sabsabali ka, kasi anat agan andarging ka, jay bileg ti Apo. Amin tayo, ada naggapuan tayo nga biyag. Ada naggapuan tayo nga kasasaad. Ada naggapuan tayo nga panakairwam ti panagbiag. Ngam itanta na isalakan ka, inayaban na kay ti Apo, nga magna iti baro nga biyag, kat dayta nga baro nga biyag, saan mo nga kabailan, no awan dayta nga power iti Apo gangga. Isungod nga dapat ti Kristiyano, managkarkarara. Deti nga power kakabsat, kat saan nga personality, at the personality nga powerful one. Ti sangguain, powerful iti, ti power ti sangguain nga tao kakabsat, laughter. Katawa. Nakaring-ringgur. Amumlatan nga sangguain dyan, dadjay ko namkot, ay, deto yan. Very powerful ang dating, pero hanga deta ti power ti Christian life. Kasi di amo nga jay tao, agkat katawa kakabsat, nalaing ag istorya, naringgor, ngam ti kaungan na kakabsat, adumot pagkapuyan na. Nga ma-overcome na laeng kakabsat, hanga katawat pang overcome na, no di ka jay power ti Apo. At amat dete, temperament kakabsat nga choleric. Rupa pelang kakabsat, powerful. Mabutbuteng ka. See, Pastor, there is a temperament that's choleric. A choleric man, if you look at the face of a choleric man, you see power in him, you're afraid. Nakabutbuteng jelangana, di ba? At agong ugot latang or jelangana, nakarungrungsot latat langana. Pero hanga di jay ti power nga tuktukoyin at ito'y kakabsat. Oh, there is also a phlegmatic, a melancholic. Anyaman di kita kakabsat. Lik kada aming nga kakabsat. Ti power tayo aggapo iti Apo. Oh, iso nga itang arabi kakabsat. Anada dagiti banbanag ti biyag mo. Nga babaling nga digiti ikot forces of darkness. Forces of carnality. Forces of idolatry. Forces of the flesh that is what? Oppressing you. Digito'y mutlang adagan ka ti mga oppressarking ka. Isudat mang parparigat ti panunot mo. Isuda mutlat mang parparigat kada tayo kakabsat. And Christ died for us and He is resurrected.
and made that power available for us so that we can overcome all the shackles of these forces in our lives. Oh, di yu kayat deda kakabsat. Nagsayaat nga you live nga DJ Holy Spirit, DJ presensya ti Apo king kagat at the freedom na nga work iti biag mo that's not being bound by any excuses. Di kita rason tayo nga casting amin nga ma-overcome amin di kita nga excuses tayo. And reasons tayo. Kat maimanifestar tayo ti kinasyasin no ni Apo Jesus ti biag tayo. This power has the power to forgive. Do you have the power to forgive? No awan power te nga mamakawan kakabsat. Dawatan te Apo. This power has the power to overcome discouragement. Sino ka dakiti mo upay itang arabi? See? So nga, no awan deti nga power king kakabsat. You cannot go, you cannot grow, you cannot glow. Number 4, not only prayer provides protection, purpose, power, ulit kakabsat, hanga deti adaka dito yung nakasindi, tunagawid pundi, amen? No dikat kang kanayon nga nakasindi, kaskas di ang nakasindi. Number 4, prayer provides provision. Bira. Parang naulit lang Prayer provides provision. Una kakabsat, ti i-provide, ti kararag, itden na. Dedat kahit nang asawan. Ti panagkarkararag, itden na kakabsat, iti biyag mo, nga may provide na giti kasapulam. Anak ko na di Philippians 4:6, be careful for nothing. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests, it did not say, let your problems be made known unto God. At the lugar na ti karara, there is a place in prayer where you tell God of your problems. But prayer is simply telling God your request. Iba kam ti Apo ta kasapulam. Anat kasapulam ita. Financially, tell it to the Lord. Emotionally, mentally, what else do you need? You need a job? Tell it to the Lord. Amen. Number 5, prayer provides peace. Psalms 3, 4, and 5. I cried unto the Lord with my voice, and He heard me out of His holy hill. Verse 5. I laid me down and slept. I awake. Adatalnak nga naturog. Aduthan na makaturturog. Apehan na makaturturog. Tagtagain na panatutang na. Pampanunutan na tay parikot na, tay problema na. Dagi tay pressures, stress na ti panagbiag. Ngam ko na inyidak nakaturugak, ket nakariingak. Di kita yung madaduma, inyidak, siririingak. Deta ko inyidak, nakaturugak. See, we was able to sleep. There are people who lay down on bed, and their bed is 6 inches thick. Kudson kakabsat nga nagbengbeng, but they cannot sleep. Their bed is even queen size, king size, whatever that. Bed with aircon, they cannot sleep. Because they're troubled. Pero anak ko I laid me down and slept. Idiagidak nakaturog ka. Kasano nga nakaturog ka kapsat? Because the Lord sustained me. Ti Apo pinagtalna na tirik na. Ti Apo linawlawagan na ti panunod ko. Ti Apo inikat na DJ buteng ko ka DJ pasamat. Hanggang naikat DJ problema, ngam inikat na DJ buteng ko ka DJ problema. Hanggang napukaw di kito'y pagdandanagan, ngam inikat na't panagdanag kanya. Kat sinukatan na tital na, sinustenaran nak iti Apo. Gagabsat. Makaturog tayo kung mga nasimbang amin itang rabi. Kat makariing tayo ito nagsapa, nga nasimbang mati panunod tayo. Prayer provides peace. Number 6, prayer provides perspective.
Prayer provides perspective. Di kaya na sa unti perspective kakabsat, kat viewpoint. The way you look at a situation. The way you take a problem. Kasanot pa nang take mo timay sa problema. Kasanot pa nang take mo itimay sa how do you take a problem? How do you view a certain situation? How you take a problem, how you view a situation determines kakabsat. Nuka kakabsat. That's what you call perspective. That's what you call attitude. So, kita nyo, di kita'y people, di kita'y tataw, di kita'y Kristiyano, nga naragsaklat at disposition na. Han nga gaputa isut personalidad da lang. Han na day dyan. Han nga gaputa sangguain ti temperament da. Ngam gapu kakabsat siguro, di kito'y nga Kristiyano nga siguro. No di kito'y nga Kristiyano kakabsat, napintas iti panang take da, nalagaan panang take da, at da napintas nga perspective da kadigiti paspasamag ti biyag da. Pangalaan da nga taday jay. Pangalaan da kakabsat dayta nga na isang sangayan. Nga perspektibo, nga positibo, nga napnuan inanama, napnuan talna lagan ti puso, pia talna talged ti puso. Pangalaan da kakabsat. Kaputi kararag. Kunana di 1 Thessalonians 5 verse 16. Rejoice evermore. That's the command. Deta kakabsat iti deta ti dapat nga kasla pagrubwatan tayo. Deta ti dapat makita kada tayo all the time. Rejoice evermore. How do you rejoice evermore? Verse 17. Pray without ceasing. Amen. Kasano kang kanayong adarag o ti pusom? Ako kararag ka nga di agrisata. Apay, anat aramidan jay kararag kan ka nga mangtetirak o ti pusom. Verse 18, in everything give thanks. Di kita'y banag nga pagrekreklamwam, no inkararag mo ti Apo, agbalinto isunan nga, thanksgiving. Apay kakabsat, kasi nabaliwan, DJ panunot mo. Nalawlawagan ka. Iti kat, permi nga, iti nagkararag kang kat, okay. O di, naragsakan. Kasi nabaliwan di perspective mo. Kasi ano nga nabaliwan? Kasi ang kararag mo ti Apo. Dito ibagbagak ka, da kayo kakabsat, hangang angaw, hangang tsorya dito. Experience, di gito yung kakabsat. Agpepeso ito. In everything give thanks. Prayer provides a good perspective. Ikan nakakakabsat, iti na isang sangayan nga wisdom, kan understanding. Kadigiti bambanag. Number 7, prayer provides passion. Kinam jek papatay a Kristiyano kakabsat. Siguro no aping agpapatay deta, matmatay ti prayer life na. Kasi mariknam latta kakabsat ay, ti bara deti managkarkararag nga Kristiyano. Ti panagkarkararag, kat isu iti, anat Ilocanot antidote? Agas, 1. Ti managkarkati, ti kararag, kat isut agas, ti panagsusulit, kan panagsasadot. Sino kada kayo ti agsusulit, ti riknana, deti pa nagsusulit kan pa nagsasadot, agad maipanggap iti pa nagserbi ti Apo Ti may panakikimong, adog susulit, nagsasadot, pa nagbasa Biblia, pa nagkararag. Ngam no sabali mo't nga banag, kasi hanak mamati kakabsat nga nasulit ti tao Kasi adabanag, ori sino nga sulit nga tao, adabanag nga narigta isuna. Ori sino nga tao nga nasadot, kita, di kita tambay kakabsat, awisam nga basketball, nakarigrig tamat. Di kita istambay ti kanto-kanto, awisam ti inom na rigta kakabsat. Awisam ti picnic, alas 3 pala, katatabalay yun. Ngam no awisam kapilya kakabsat, ado. So, adot Kristiyano nga, agsusulit, agpapatay, agmamayo, agkukurot. Apay kakabsat, gaputahan naman nagkarkararag. Di problema nga, tingnan nyo, 1 Peter 4:7, but the end of all things is at hand. Nga ni kanun ti kamaudyanan. Be ye therefore sober, and watch in prayer.
Tika na sound data, watch in prayer is, ti watch kakabsat, iti, mausar iti watch, iti gwardya, hanga watch nga relo. No di kat watch nga gwardya, agbantay ka. Ti agbantay, hanga agsusugil. Hanga ti agbambantay kakabsat. Ano obra na di agbambantay? Agururugan. Ti agbambantay, siririing. So matlaneta ko na nga bisober. So ti aramidon ti kararag kakabsat, pagbalinan na nga siririing ti Christian life mo hanga maturog. Ado ka na tayo maturog ti Christian life na kakabsat. Amom no api kas lamat maturog ta Christian life mo, gaputa, listen to me now. Deta saber kan watch, kat maaramid mo lang ti kararag. No hang ka man nagkarkararag, deti titinggam, nagadot exposure mo yan ta Facebook, world data kakabsat. Social media is the world right in front of you. Hamo kailangan nga deti mapanagpaspasyar tapnon, ma-expose ka tinain lulubungan. Deti la cellphone ng kakabsat, puro na inlulubungan. And the more exposure we get, dito na inlulubungan kakabsat. It is social media, ado nga dingdinggan tayo, ado nga buybuyaan tayo, ado nga bambana kabasbasaan tayo, dita nga na inlulubungan, kat ditay mo't agkarkararag. Ano ito spektarum nga ron? We are not watching. Di kat, mapaturog ti Christian lap tayo hanga siririing. Hello? So, anaramidan ti kararag kakabsat? Pabaraan na iti Christian life mo. Passion. Hanga worldly passion ti developon ti kararag. No di kat godly passion. Lastly, number 8. What else will prayer do? Prayer provides purity. Prayer provides purity. Anak ka na sound, deta purity kakabsat, kinadalos. Kinatarnaw. Ado dagiti pagkurangan, pagbidutan, pagbasulan. Psalms 51:10. Create in me a clean heart, O God. And renew a right spirit. Listen to me. Amin na Kristiyano nga dedicated nga agserbi ti Apo kastat tartari gagaya na nadalus nga puso. No awan yan takararag mo tinadalus nga puso kakabsat, purity of heart, kayat na nga sawen hanga genuine ti panagserbim ti Apo. Maawatan nyo kakabsat? Kasi any Christian I know, you ask, tanungin mo ang bawat Kristiyano na talagang totoo ang puso na nais magpagamit sa Diyos, automatic ti puso na, kunana, kayat nang adanti na dalus nga puso. Tangka makapagserbi ti Apo nga na po, na rinuker kan adutritur ti biyag mo eh. You become a hypocrite. Nagserserbi tayo ti Apo nga adudigit ti rinuker ti biyag, agbalintay lang nga hypocrite. So if we truly desire to serve God, hantay kayat nga adadigitay pakpakuna, adadigitay sitik ti biyag tayo, hypocrisy ti biyag tayo. Iso nga, kakabsat, amin na makitam kala dito yung missionary tayo, makitam di Jay gagam na ngagserbi ti Apo, talagang automatic ti prayer. Anyone who is truly serving God, kat adda iti goal na nga para ti Apo, kat dedicated nga mang fulfill, deta goal na nga para ti Apo, ammo na nga iti sarili na nakaya, iso nga managkarkararag, ti Kristiyano nga adapod no nga goal na nga agserbi ti Apo. Just like me, adda goal ko ti panagpastor ko, adda goal ko ti ministry tayo, adda desire ko kakabsat, kat amok nga hangko kaya dayta iti bukbukod ko, iso nga gapu ka dayjay kakabsat, isot mangidurduron kanyak nga agkarkararag. You see? Kat praise the Lord, na adal tayo itang Arabi, prayer provides protection. Prayer provides purpose. Prayer provides power. Naawatan yung ti power? Ti power, kat konteksto, dagiti struggle that mo overcome. Prayer provides provision. Prayer provides peace. Prayer provides perspective. Prayer provides passion. And prayer provides purity. So ulitin kakabsat, no pudno ka nga agserserbi ti Apo, totoo ti biyag mo nga Kristiyano, ammom nga ti kaungan ti pusom digiti nga walo ti kasapulam. Kat gaputa makitam nga kasapulam digiti nga walo,
Awan mangibagakan ka, nobody has to push you to pray. Nobody has to tell you to pray. Nobody has even to motivate you to pray because you yourself realize that you need this aid and prayer is the key. And because of that, you are self-motivated nga agkararag. Awan kailangan nga mangibagakan ka. Awan mangidurungking ka. Awan uray. You don't need someone nga mangungutking ka nga agkararag ka. Amom no kasapulan nga muungtan ka pelang tapno agkararag ka. You don't really understand. Amo ba talaga maawatan? Awatan nyo kausan. So no makita tayo digiti nga walugot ko na tayo wen apo kasapulak detoy. So nga uri awan mangibaga kanyak nga agkararag talaga nga agkarkararag la tatapusok apo. Uri di drive back agkarkararag. Uri luluto ka agkarkararag ka. Uri daka jay CR agkarkararag. Isumot lang nga 30 minutes ka jay unag ti CR. Amen. 5 minutes ka lang ag-CR. Ang agkarkararag ka mutin. Di kita madaduma, nakaturog mutin kakabsat. Do you realize that? When you understand the intensity, no naawatam kakabsat da ito talaga, you cannot help but pray, even fast. Yan dyan naramid na, fast and pray. Kasi ma-realize na ko na, how can I win this community? Nagadot magician, magikan dakto kitdi. Talamak ang witchcraft, tamayan dakto pa'y. Nagadot Catholicism, kasano ko at the goal ko nga para ti Apo. So ano inaramid na? Nagkararag. Awan nang ibagaking kwa nang agkararag. Awan nang pilit king kwa nang agkararag. Awan nang ungut king kwa nang agkararag. Ngam nakita na dayjay kat kunana no jak agkararag. Awan mapasamak. My labor will be in vain. My efforts will be in vain. Vain kayat nang asawan. Han na ma-achieve dayjay balay nga kayat ti Apo. Gaputa awan ti Apo iti dayjay. So ako na, I need to pray. And I even need to fast. So he fasted and prayed for 3 days. Look at the result. Look at what prayer can do. I-apply tayo data, tibiyag tayo nga kas naganak para kadigiti anak tayo. I-apply tayo data nga kas estudyante, iti pa nagbasbasa yo. I-apply mo data nga kas negosyante, kakabsat, nga kasapulam ti panulong. I-apply mo ti amin aspect at kunam Apo. Kasla jak makagaraw, no jak nga nagkargararag. Amen? Every breath, every move, every thought in my brain, Lord. Yes ngaw na amin, kararag amin king kaapo. Amen, kausat? Heavenly Father, thank you so much. Agpaiso, no ma-realize mi daytoy puso daytoy nga message, Apo. Awan ami kasapulan nga adamangi baga kada kam nga agkarara. Ami kasapulan nga adamangi palagip kada kami. Tada kamin mismo, Apo, we are persuaded, we are convicted on our own that, Lord, we must be a praying Christian. Because no other way nga ma-provide digito'y Apo except prayer. No other way. What can provide protection? What can give us a purpose to keep on going? What can give us power? What can provide? What can give us peace? What can give us a good perspective? What can give us passion? What can make us pure? Anak ko Apo. There is no other way but prayer. And we value all of these 8. Napatag kadagam digito'y 8. Gaputa ada goal mi, nga kayat mi, nga aramiden, nga para kan kaapo. Kahami maipatungpal no awan digiti 8. Iso nga Apo, agkararag kami, agbaling kami nga managkarkararag. Thank you, Lord, for the realization tonight. Thank you for helping your servant. In Jesus' name we pray. All of God's people say,